Maisan nga Army Reservist Captain ni Mayor Rafi Benemerito iti Pagudpud, Ilocos Norte. Mismo ani Major General Fernando Felipe, Commander ti Airs Committee Philippine Army tinangidaulo iti pinning of ranks. Mayor Rafael Ralph L. Benemerito II is commissioned in the Reserve Force, Armed Forces of the Philippines, with the rank of Captain in the Philippine Army Reserve, and assigned Armed Forces of the Philippines serial number, Officer DAS 154766, effective 11 October 2021. Having been appointed as officer in the Philippine Army Reserve Force, the Armed Forces of the Philippines in the grade of Captain, do solemnly swear that I will support and defend the the Constitution of the Republic of the Philippines Constitution of the Republic of the Philippines. Na ni Mayor Benemerito, ambisyon na idubing tagbalin as soldado ken pinadas na pa iti Simrek iti Philippine Military Academy ngem saan na pagasatan. Ngem naman pay kasta, arig na nagunod na tinasaong arapaap agsipud tamay sa isunan ng Army Reservist. Inimatangan ti pamilyana tinaangay adorning of ranks no sa dino nagbalin ng emosyonal ti inana ani Dr. Thelma Benemerito. I hope God will always guide him, not only in our community but the whole of the Philippines. Sana magka-successful siya like his father. Very humble, gentle, at saka liable, at saka responsible person. Patsyen ti Mayor, awabayan ti pan na kayo promote na akasmay sa Kapitan ti Reserve Army, kaya tadadupay ti Maserbian na iti Pagudpud. Hopefully, makapag-serbi tayo man rin. Iti nabimbindas, gaputa dito tayo kunakbabay, nag-level upan, iti pinagserbi tayo po. Dakiluna yung tulong, dito kada iti Reserve Army nuka, nukas na da kalamita tayo po. Para iti balitang Ilocos Online, Joan Agustin.